Makiria ma andu 500 aria mateithagiriria atumia aria maraherwo ciana miciini ni mamukirite mathomo megie njira theru na cia gutangikira atumia aritu. Lakini ile training walipewa na Amani na Save the Children imewawezesha pia hao kuweza kujua the danger signs. Hao mama ukiwauliza wote wanajua kitu inaitwa danger signs. Kuringana na ruhonge rwa ugima wa mwiri kaunti-ini ino, ikuo nyingi cia tukenge na atumia makiheo ciana iraumana na namba nene ya atumia kuhererwo ciana micii-ini. Maabitha a urigitani maugite ni meguthie na mbere na guthingata atumia gwitikagira guthie thibitari. Sasa ninawaambia wamama wajawazito wasije wakahatarisha maisha yao. Ninawahimiza kwamba wanapoanza kusikia maumivu waweze kuangalia sisi Part Companion ili tutoe hatua ya kuwapeleka hospitali. Wanazalia tu nyumbani kwa uchafu, watoto walikuwa wanakufa mara kwa mara, wamama wanakufa na mimba, lakini tangu huu mradi ukuje wa Baby Companion, wamama hakuna vifo mashinani. Makiria na uguo atumia maheo ciana ni marorio marumanagiriria njanjo ciothe mategwikirira muhuthia niguo guthaitira ugima wa mwiri wa tukenge twao. Na hawa mama apart from kuleta wale wa kuzaa wana encourage wa mama kuenda antenatal clinic, na ndio sababu sahi as we speak we are almost at 96% in terms of antenatal care the first visit. Tumepiga hatua, mtoto ambaye anazaliwa anapata chanjo zote. Anapopata chanjo zote hana ugonjwa, hana udhaifu. Challenges zile tulikuwa tunapitia Baby Companion, tulikuwa wakitembea usiku kwa matope. Oho ruhonge rwa ugima wa mwiri ni rwiraniire guthie na mbere na kurutithania wira na ateithĩrĩria aya makiria na kumahe indo cia gwithaya na gubacirira mutumia muritu kamuira mamukinyetie thibitari. Nataka kuuliza waziri watafute policy kuanzia hii Disemba. Mama yeyote Birth Companion akileta mama kwa hospitali, kwa kila mama analipa shilingi 300. Kabini ino ya ruhonge rwa ugima wa mwiri kurutithania wira na ateithĩrĩria a mĩciĩ-inĩ ikoretwo igitwarithio na mbere kaunti-inĩ itiganĩte hamwe na ciarĩ kaunti ya Laikipia na irongoreirie kunyihia ikuũ cia atumia makiheo ciana. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Wangari Maria wa Muigana. Mama wenye wamekuja, hamjambo.